Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kirang ba kabalang Presbyterian Umlingka, Shillong Sepni Presbytery kabahap ha, Khasi Jantia Presbyterian Synod Pedeng, Nado Pastor, Temen Basan, The Court Committee, Balang da Kajingsan Ranang, Unong Aibut Jo, Menteri Rang ba Kajala, Uba Hamlet Dotling, Upaderu, MLA Barim Gamalim Constituency, Ringkat ki Engineer Katanat PWD Road, Kilalet Jurab Yagawe Kajaka, Bala Aisong Bhada Kakur Thankhiu, Busla, Banshna surok ban penkre eka jaka penlong JSN KJP Synod Pedeng kabanlong ha ubanai leber arhajar arpusan. Kani eka jaka penkre Synod kanlong ha umlingka maus im mau dum kabajengai kumbalai kilometer na yang mani umlingka kaba kilalit banjurep mentak sengi ka arpun ritrik ujeliu arhajar arpulai. I hoi karpasa on penung no syate syasilang. Aduh betul kalau lain pak biang pak VIP yang ni. Stay bara ka parking kita anu terus kala kedua na balang ke. Kita anu bara hai. Karpas stay VIP. Hagani kesengi na kaliang kesenong umlingka lami khmat do uba Stefan Lingdo kumurang ba senong na balang layalam do pastor CN Karbuki barki engineer uba Hamlet Dotling loong ba kajingwan ke Synod kasa penlong ya kani kejaka ban Royston namar kinwan ki surok rong barko umbam umdi ke babiang. Ikani ka jengwan matas ki ni kadai kajeng pengkrea jong ka balang presiden muka na Synod ka balang po arjar arsan. Dikadi kadai kam ke bang lai keren bun sian rekat bat ka komiti balang po jelam jong pastors yang karbuki nam ta kadika Synod Pedeng ka balang ka arjar arsan. Di ngilaya keren si babun ki kam abde ba kadika Synod bat ka ba kongsan ya kajeng ya kalong kede bat ka lenti ka sengkien mo. Nomor banlong Synod lada kambiang kalti sengkin lada kambiang kajaka pening kali kajaka parking kelong kejanja pada jiki para mengit ban cepat kerja seng. Jika sukumen sibun nak liang juga balang kisim kia nadu jiki puar ban buli ni kam di ngi sukumen rubain tuipi bang ladep ban pelong ru meeting bat deputy chief minister ba preston pada pej jika piludi dekat baka komiti balang ban dia keren ban karpat nang serkar ban penjok ya kasrok napa kerja jika long Synod. Tinggi sukumen ba kajing keduk jungi kam semlong ke balen ila kular ban irap ya kedika Synod bat mentang gawan puak kedika jaka on spot mah ban pej ya jeng kam jong ka jaka surok nampa kedika Synod. Tinggi sukumen cipun ya kedika jeng trai rangkat nak liang juga senong nak liang jong kitrai jaka ke kur thangkiu baru khamtam liang juga balang ki bala simkhia namta kedika kam di ngai ba ka kam ka nya de ka nya renti bat kapor ka biang bha marba kadang doni kapor ber pekre ya ka Synod mar teng la ngimle kloy ngimle lupa in khore shwa ka Synod ka long ka jeng ya ka song tha ku ki para mangai mo de kapor ka biang bha manta di mardep le ka estimate dang yang jong ka juga piludi mar pembiang dong sedong ti ngathai ka kam ka sang no ka jelong hi ka rokom ba karoi kapar kalong ka bokong santam apo ka state lani apo konstitusi ba per bat kisrok kidai ki benta ki balong kem belum namta kasnong athau not emlang kasalang tikde ke jaka pi kalong kumlie maris kem mari dep ka surok mari dep ka Synod pinsawan den alais nem pi ke jing pher ni ka jaka marba ka nora ya ka par kam tabi rak snong basa chade ka dong bak than jok snong ka hibro ka we kalau cubo ke jum toy namta ki nong snong Synod ki jin kam ke buon ka de ka surok ka we ka bar ne kumbam ka umdi di ngasuk men sibuan bah kapor banglong emlia banga la ban perung ya kawi ka skim JJM po naka hakador ka ba at pra kurtam ya ka dong se kasan kurtam bad ya kalau satun sipo kurtam na ka skim JJM ka ba men shwa kini ka JJM kim jula ban trikam hapo ki sensus town jadi ka skim ka bretam da ki rural area ni dari jiksum khia jong chief minister la ban perung hapo ka JJM teknik ka kam kaliya chkhmat ilawan ban pej ban jurep nang do nang ten po telong kakam kalaya chkhmat bat bangi kermen scam hapo menta usnem maka target kalong hapo braimat arjar psa de pendet ya kede ke di kejeng drill yaki drilling la le hapo naka kembah drill jaka nong se arjaka kidi kintap subu nam ta kala umbam di apo kasnong bat kemba arjar tam
kilong yang pop naga kini jumpa lembaga kedai skim GJM di kedai ke skim hiru kali ya ka jumpa tu pun ba kam tam tak song jok song naga hi bro we bar ka we ke ba la ban perung kedai kedai ka PMG sabai mo nadu nang te na po sanmer mau klot nomlong hadu umlangka kenton nang te karwan kedai PMG sabai di baro kam i ke ba ki ya be irti haka harkam ke badai di kerben skam hiru ba ka kam kelong ka bebek ya be irti ba ublei hi unirap un kersan buat ka jumpa kre jongka balang juga senang balang juga aruk nang ba ka jumutoi kan long namta bubon balang Uba Stephen Lingdua ulo ang kasinat pedeng kan wantang sisien henrai ki kampen roi kendon serta hapo kasnong. Ngai khubli kerpang ya i ba vitamin thang khiu bri ba kur jong ka thang khiu be don lang ta hang ni teng ai khubli ru kum chu ya i ba pestun i bri minister pludi mar ya long meeting hapo ka jing alam i ba hamlet doling ila priang bat ila sain bat ila pha sya pludi ya kena ka application teng ai khubli ya kini ko officer yu pludi ru na do ki engineer ya CO IGE bedon lang hune oh te kajing kli jong phi te kajing don mentangi hune ngamar phi kino ki kam ki development lan kino ki kam ki bawan po snong te ihap ya tiplang ada don kam balang kino ki balang ki don kam lam tawan ra jing seng ban wara ki development ni don kam ban ya trilang bat ngi kesnong rengkat te kata kabokong san te kajing trilang bat ngi bat ki balang rengkat re kade kajing mentoi hi ngi ke bat snong ngiyeng nam ta kasnong bro kowe kajing mentoi snong bar kowe kajing don kene ka sinot hane arfusan ada ngi khen hi hadu arfusan kanem don su asnem mentah kelayat unu arfulai kelayat nurbenai dia kan sinot nang makla kan long arfusan haumat yi kanem don su asnem asai sa sistem siteng yi dan kata kadang ngidon kam ya kaneru nak liang jungi kesnong nakat berki balang ngidon kam ban budin ban yakren berki ofisar tudi te hapok kajing alam baham dengan yayat nang ba kene ka kam kan kam ploy sa susu hi ada mundon kinang budi ni te kam office teng tak hisnem siteng te ka po te kala kim ha te kata hi ka ba nak yang kesnong hi indon benta nadu basdang hadu bakut indon betalang ngi ker basnong bat ka balang ki ka jingwan ka sinot jingwan kino ki seng hapo snong kade ka jing mentoy ka bakrau ya kesnong bar kowe kasinot ladep lalej handai kasinong kasa kadiplomen kasa kajing mentoy kabokong san hi kadi kasinong teng skua bane su fi ini caka sene ki babun ki la di la thet ki brio la thet kum to la cha so cha san cha su cha skot fot ini caka sene berkhot kajing wan kene surok kadi kajing ker khu kabakrau ya kini kinong song snong la kinong thi caka sene batang su dep kena surok mundon yang artatin bakini bisi cakap sini kinmi kiyeng kibabon sini kandon kasnong kane kaban deilang bat ka umangka kasnong ka bahe kede jingkerku ka bakongsan hi kade ya kasnong hadisang iwan kini caka nagada ba kum ka balang umlangka ka sopediang ka jisang snot hausnem arja arsan ka prama stiu balai kadang iwan kanang ni ban pertre ban pe caka jumbit jumpiang ke komnya ki kali ban surok hani poka senong bar kowe hi ajar pesau yang arsan kemud saat senam hi lalang imperkre lupa menta kemud kan sem jing ya lalang imperkre last moment pas tu nak liang sarkar kana mlak ban yo ban bu lupa ga estimate nak menta ke jungrut josep lalang isna kerki hi lek sia kana mlak ban bit ban biang ki surok rong ki nempoi bat tin nak kadang ha ban perkre lupa in advance kan dia kena kam kani kade ke jong ki kur thangkiu busla kani tabangi so komen subuh nama makiru dak jing no jing kelut museum ke jengki tidak sak sobha yang ngi kong ka balang be penekam ke ceka jengki baro ke we bat ki kur tangkiu ru kini ki badan hang ni ru ki la sak sobha ban pelong parking nadong sedong
Buat kam tam ya ka baki hafnam arja pesau kim sya su ban rap ya no. Tang namar baki pediang ya ka snot kan. Ter tahu so komen sibun ka kur tang kiu buslar ya ka baki la skon sun ngi ka balang ya ka baki la penyuk kini ka jeka kan pelong jeseng. Kat no ek jeng-jengai na na mana sini sejak jengai na. Ai tang apa Sifu pindah. ha Apa sifu? Sepuluh thai bukan di thai lai kilometer itu thai lai kilometer kabalang mun ka ka dikasir ban kong namai saraki ke jengdap jong ka balang sispa santus nem hor jar pra ban ngis ko men sibon bakani kan dikasin snat ka ban kong baka balang ka ban pediang kan ka snam arja pesan kan Wah, kira ek jengdap. jengdap ta sispa santus nem au arja pra ki kestan hapo ka balang ila poi kumbala hajar terus pak tam try kan buon brio namar ka snong umlengka ka dika snong ka ba long kapsor kum tu so ka snot jongi ru kam de ka ba khandiat la dun ko statistik ko ba silak tam ai em ki khot jong ka balang hapo ka snon te so ba kini ki marjan ki masor kapsor try kila ban poi hi namar ba ka khamjan khandiat try ka laban buon brio hi Sosep Apa ni kena ro snot? ajan mah. Sosep ni ro ke ajan bat. try ka ajan so ngi entah hi Ni jan. Kani kati ka jaga jengi kur sakhi busla. Kag jing sya ki lapana do. Mswa. Sing ni dep ai ti la sangai no ka dau covid. Ti pan biang menta ta gi. Kumui la kula ni ai be. Ten ta grau ni so. Rom me ka balang ro pan menta snem bro snem gim sya su ka gi. Rek biang ni bagi om pen biang ni jaga. Ten ta ka dau. Ya api ka ar pesan hari no ada pesan tan sa penangkap ko maka di kolom ha. Tang ta. Mentak gila wan jurep ban sna surok eh. Tang la de sa. Ti kin surok hendak kin sna surok rong. Pi gumno relawan surok rong kan roy ni gumno. Roy ta ka kur kalong yang ni kur kam ju magini jaga ni ko ni asam kan. Ni asam ini non tim tu ni don ngomba live pa yin. Pero pa yin la yo ba yin ni. Kagila biang ko sorok kagila dokumen lima. Ya ta sa. Sorok ta ka de kam lu ta. Pi dir bakur kerteng kumno. Kumno Kerteng jupi. ka teng ba abotamin. Thank you.